Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya Mizoram COVID-19 shikai an hlorna ber Aizola Health Minister Dr. Alal Thangena Hovin damlo dana tur ngai tu bel zel ani COVID-19 shipui lakami puite himzok na tura sarkarin inkar khip thoni na apuan chu Mizoram puma khau taka kalpui mek ani ram chung hun sang sanga dar kar som ni pulikala chungin shikai noi thum sing riat sang ni le zathum sompanga mu chu ani West Bengal Chief Minister Tharatan Mamta Banerjee chu vein khan rin omna thu tiam tira laklu ani Mizoram COVID-19 shikai an hlorna ber Aizola damlo dana tur ngai to bel zel ani a voin khan Health Minister Dr. Alal Thangena Hovin COVID vete en kulna turatan Mineko wa Mizoram Rural Bank Head Office sakthar chu en ani a Health Minister chu na satakin tun hnaya COVID shikai an pun chota ko wangin avete dana tura boi thak tan ti asoya Mizoram Aizol khopui chu a hlorna berani awangin CCCMO CCCC dap mek zel ani thule medical team thlangin ngai to bel zel angai thu asoya damlo na zol big tan oxygen na ventilator pek anni ti asoi ani Health Minister chuan tuna hian kausan hruai tu MKHC tenen po anin dor mek zel ti soin positive ngai tu omlo deute dana tur po rem chang an ngai tu apui don ni in soi bok Dr. Alal Thangena chuan COVID do konga nikum ai na sataka tanlak angai ti asoya atul top khok lova chon tu ma jin chhuak lova rampona phei chon jinri lo tur ani atia tuna hian kan hun waireng te Myanmar ne India sang Manipur ri thlengin thei top chu in ven na uluk taka kalpui ani thu po soim police le task force te malak na po chon omati thu soi bok ani Voin Vekhan Health Minister Hovin Secretariat Conference Hall physician doctor te COVID damlo te enkol dan tur chungchanga anin ron khoma meeting a hian Chief Secretary Health Special Secretary Health Department official te ZMC lam ho tu te antela COVID ve damlo te an enkol dan soi honi a doctor te chuan damlo din huna zira damdoi an pek dan sang te an soya atlang puin nana lang chuak khosik le zun thum le thisen sang te chu tuna hian ZMC lama an la tlang puya civil hospital le non government hospital thunei tu te poim damlo an admit donin red test an evek thu te om pui tu te po an test vek thu te an soi ani Voin khan Mizoram hun sanga nu naw pilot naw sen kum khat de chan ve noilam te vaccine pek ani a Aizol hun thar venga vaccine petu zu vaccine pek zon nuwa COVID-19 ria kai ti mu chu ania wangin local level task force 10 shidan na late akhar khip ngal hun thar veng local level task force shuai tu te hena tanga thudon danin vaccine petu hian mi som nga vel achiwani vaccine pe zo a ho chu a shok athi pa wangin ain ring hlela ret manga ain test chu ria kai ti mu chu ani vaccine pek lai hian mask le surgical glove avu abaka kutsil na sanitizer mang ani hun thar LTF te chuan dan angin achiu zong te chu an khung sanganga hun tiam thlena test ani don ani COVID shileng hi Mizoram abegin Aizola ahlwar chho hle a tukin khani khathil thuwa Mizoram positive mu chu tamber tumani a COVID-19 positive thara zani somthum pariat mu chu ani voin ve khan zo kho thara COVID positive panga mu chu an ni a shikai thei chui chho zelani dona wangin zo kho thar chu tu ma to po theilo containment zone a puan ngal ani kolasip kho chunga chuan nimin khan contact tracing tura sample lak mi za somni pakhatan oma voina thuna sample somni vel lak ni in nak tu khiam mi som sari chuang RT-PCR tura sample lak turan ombok ani voin khan DC Dr. H Lal Thangena Hovin COVID-19 shileng dona chakle rol khai zo ka kalpui ani theina na kolasip district bial sang chen enkol tu zonal executive magistrate te an thu khoma shikai ni chuina le khung hran te din mun soi ho ni in VLTF 10 peikai rol taka tho chun zom zel dan tur ro manate an siam ani COVID-19 chipui la kami puite himzok na tura sarkarin in khar khip thoni na apuan chu Mizoram puma khau taka kalpui me kani a Aizola po kholaya wak chukan tlem sot le a sarkar na thok pi sakai te ti lo chu wak chuak anom manglo ani lungle khopuya po veng sang VLTF te ngor taka duty in an veng chunga mi pui pon chuak turte an kho khir hloma hetiang ani lai hian VLTF te hena pon chu phalna la chuak ero an thanem hle renga police SP Purex Zarzoliana Vanchong Rohman na angin lungle police te chuan khauzokin duty an kalpui thar le a kholai dung fangkual tur an in siam bokani
COVID-19 shipui leng mek dan chan na tura lockdown kalpui mek ka champhai khopui lun zon la ya duty ngor taka kalpui zui zelani a nimin ta thleng khan COVID-19 no tolerance kalpui nuwa dan bo chia mi sang kha jasiri somseri pakwa man ani to a an sum choitling khom chu cheng nuai ni singthum le sanga atling to ani champhai dc chuan mamo thula manatan champhai district khwa zonga community quarantine center ro man fela school building le Koshan hall somruk hemia tan han ro man felani longklaya po shipui leng wanga in kho khena chu ani telina khau chho zela voin kha longklai dc dr andrew h vanal dika chuan executive le vltf te duty na mun then khat atloa voina tangkha longklai veng engomoza chuan sarkar thu pek zomin mani veng pon naman hatho anrem tilova tulpoi mo zol tak tak te tilo chu vltf te pon chu phalna an pek lo awangim kholai re hle ti kan correspondent chuna soya nimin khan in kho khenna dan zom lo longklai mi somni pakhat man ni in heng an mi man te hi poisa cheng sang ni choiti ran ni a covid-19 wang in kho khenna kalpui chung hian dan bo che mi zani somru poruk man to ni in poisa choitir za chi cheng sing ni sang ruk zeli somnga atling to ani Taiwan chuan COVID-19 na wanga damlo te enkol nan Indian hena oxygen concentrator za somnga le cylinder zanga New Delhi a thon thlenga chung zinga oxygen concentrator sompanga le oxygen cylinder sompanga chu Mizoram pek ani oxygen concentrator hi Delhi tragin Indigo flight in Ranpur ni in voin khan aizola lo thlenga cylinder po hi ronthon chhodro boipui mek ni in relo te aizola lo thleng tura be se ani heng man ruat hi Lok Sabha MP Pusila Rosang le India Formosa Foundation chairman Pujanathan lalamro te malak nei Mizoram chuan achang ve ani Aizol mayor Pulodin enga sailo chuan Aizol municipal khwam chunga hridar zel tur venan khauzo ka in kharkhipna kalpui chunjom turin voin khan chief minister Puzoram thanga angen ngen na hizia ka thadin mayor chuan ramchung hun dangba ka Mizorama po shileng in zolama pan zela abikin Aizol khopuya shileng thoni nei nasatakin harsan athenani atia ni ten shikai mu chu an pun chho zel tak sia wangin chakzo ka sarkar le mipuin shileng an do theinan le adar zel tur omjane zo ka ti to pani theinan tuna Aizol municipal huam chunga in kharkhipna kalpui mek chu khauzo ka chunjom zel turin angen ani pularin enga sailo chuan Aizol khopuya shikai an tam talutuk chu anvei hle ti soin malak dan tur hin ni zan khan executive councillor tenen online mangin an soi hoti asoya LLTF tenen thona shale zol nei thei dan turte khauzo ka in kharkhipna kalpui tora CM nena angin na khen an rel angin an thlenani ati chanchin thar hi all india radio Aizol atanga puan ani covid-19 shika an pun chho zelo wangin chanchin tharanga thatu zongjong te lo film khur zol turin kanin ngena mai tomna vuwa midang hlata omle kutsil fai te ngai poimo ila atul to palo chuan pona chholo turin kanin ngen ani ramchung hun sang sanga darkar somni political achungin shikai noi thum singriat sang ni le zathum sompanga mu chuani a Shivei enkol mek hi noi somthum pali singriat de sang sari anting to a hei hi zazela chutin sompruk point paret pasari ani hetila hen nimin khan Shivei enkol dam noi thum singthum le sangriat an oma ti hian Shivei enkol dam to zongjong hi vai bel chakhada noi somruk pakwan ting to a hei hi zazela chutin somret pani point bial pathum ani Sri Lanka noi thi hi sangthum jasri somret anom bel le a ti hian shia wanga thi to zongjong hi noi ni sing ni sangruk le za somret paret anom to ani West Bengal Chief Minister Tharatan Mamata Banerjee chu in khan rinam na thutiam tira laklu ani a tun tum hi tram thum Chief Minister ani na tur ani ang laklu in khom hi Kolkata Raj Bhavan nei ni in Governor Jagdeep Dhankar chuan alaluta naktu ka hian MLA than thar te chu tho ni in laklu na hun bo sai ni ang puan to angin West Bengal Assembly in than nei zo ta ka khan Mamata Banerjee kai shoi Trinamool Congress chuan sit omzong zong atanga mun thuma thena mun ni chuang la in ne taka thlantlin an ni a Prime Minister Narendra Modi John Vain Khan Chief Minister Thar Atana Laglupi Mamata Banerjee chu lompui na thu thon ani chanchin thar cherti topnan atlang pui Mizoram COVID-19 shikai ahluna ber Aizola Health Minister Dr. Alal Thangena hovin damlo dana tur ngai to belzel ani COVID-19 chipui la kami puite himjok na tura sarkarin in kharkhip thonin apuan chu Mizoram puma khau taka kalpui mek ani ramchung hun sang sanga darkar somni political ta sungin shikai noi thum singriat sang ni le zathum sompanga mu chu ani West Bengal Chief Minister Tharatan Mamata Banerjee chu Vain Khan rin omna thu tiam tira laklu ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani